Ja sam Stanković Srđan. Nalazimo se u plasteniku gde je kupus zasađen 25.2.2025. godine. Rasad se dobro primio i imao je intenzivni porast. Nakon nekih 20 dana kupus smo tretirali preparatom za bolesti kupusa i to je preparat firme Morfo i zove se Krinet. Tretman smo ponovili za nekih 15 dana. Što se tiče bolesti, problema nismo imali, kupus je lepo napredovao. I evo, posle 72 dana nakon sadnje, došli smo do berbe i nikakvih problema nismo imali ni sa puževima, ni sa bolešćem u kupusu. Evo, to se vidi. Koristio sam neka druga sredstva, nisam bio zadovoljan i čuo sam za vašu masku i rešio da probam i vidim da je dobra i vidjeli smo da u onoj kontroli gde niste radili sa našim preparatima, sa maskom, da je bilo puža, koju god glavicu ste cekli. Pojavio se gde nismo radili maskom tu, a ovde gde je rađeno nisam pronašao ni jednog prilikom seče. Čuo sam za vaš proizvod Krinet i onda sam zaštitio 2 puta u sezoni za ovih 72 dana. I niste imali problem što tiče bolesti u kupusu? Pa vidjeli ste na listu da je potpuno zdrava biljka. Imali smo kontrole na paradajz, kupus, krastavac, a sad od kako sam počeo vašu masku da koristim i Krinet, što se tiče pesticida nemam nikakvih problema, da je bojaznost da se plašim na to zbog kontrole.